sokalayo kule ndawo emnganami akwena wedwa onenkinga kulelizwe ulo mhlaba Kangibingelele kumina makumbo omhlaba ngikhuleke kwenhlane ezansi kuzonke indawo lapho kufika kufinyelele umsakazo wabaphambili iHebrew Radio 24/7 kuhlelo secikoza nje sikuyethulela laphana ihlabahlosini ehamba phambili bathi ulozolo lwethu esikunikeza lona njalo ngomgqibelo 3 to 6 sibingelela kuzonke izikalo lapho kufika khona ufinyelele umsakazo lo okhuluma ngesiko impilo ngisho sibokhuluma ngolimi lwesintu bathi ulimi lwasekhaya kuzonke indawo sisegoli nje sigoli egoli amadoda kuyamaka iphela amazi endoda kuyilapho sithe qathatha khona lapho kulo msakazo khona oyiHebrew Radio 24/7 sisaza nje bukhoma namhlanje siliphathele nje namhlanje ikuzobhema laphana egijima kakhulu ikuzi kamaskande njengoba sidlala siyazi ukuthi silethela isintu music namhlanje sinendlamlilo madoda awusuka nje sike sagijima ngengoma yakhe phambili lapha indlamlilo ihlobo sengoma laphana imali yohlweza okumadoda ingoma ithi madoda uthando intombi yahle kangaka ihle kangaka nje ukuthi kwenzakalani njengoba nje namhlanje sihlela ikuzombhema laphana sathi naye ithi ukuthi ngamaphuphi nje ibingelele izisho naye ukuthi ingubani insizwa ifika nini futhi lapha endimeni kamaskande qawula kithi awuthi nawo ukuthi abasakazi lapho bamamele ezindaweni lapho abawuzwa khona umsakazo bazi ukuthi baphethe ubani namhlanje bazwa ikuzo ombhemi laphana engubani qawula kithi awusuka madoda indoda vele yakhuluma ngesiginci kuphela vele yalawula ngesiginci madoda awushilo Jemeth madoda awusuka sanibonani lebengilelayo indlamlilo phansi kwenkani uma khula ngomqondo abanye bekhula ngomzimba ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba president ngiyabonga kakhulu asibonge lapho iqawula kithi sibonge futhi nasemakhaya lapho usayishilo iqawula kithi laphana indlamlilo lithi suka phansi madoda enkayi liyasho nje ngiselifike lakhuluma la ikhulumela xoxa indaba nje isidinqi sikhale esandleni iqhawe lishalela ulive njengoba liza nje ilona lengoma ebeyicula besisha ngaphambili uyicula nje yona bukhoma uyishalela na ngesiginci madoda awusuka alisho iqhawe lapha ngamaphuphi endimeni xa usuka nini lapha ekujeni nje usibingelela ngale ngoma esiyidlalela laphana ufika nini endimeni kamaskane nje lapha iqhawula kithi mina ngakusho ukuthi umculo nakhe kusho ngifike ngo-2022 ngadedela i-album laphana ngisihloko esithi umhambo ngo-2022 ya okule-album vele khona nje vele wasihlabeza nge-album noma esingilitheko vele washaya nje i-album egcwele vele ngashaya i-album egcwele before wadoda usuka njengoba niyoze iqhawe kade lifikile endimeni futhi selinayo iminyaka nje lisendimeni njengoba sesiku-2025 nje iqhawe kade likhona endimeni lishe lifika nje lapho lasibasela abantu mabefika nje baye nokuthi bashaya ngama-single track ngama-demo ngithi ngama-EP lawa mayiqala lapho lasihlangabeza nje cha ufuna ukuthi ngamaphupho nje ugijima mfethu umshono wakho ngiyangisulela kodwa ngifuna ukukhuluma ngifuna ukuthi ngizwe ngawo ukuthi wena wakopela kubani qhawe nje njengoba into sithi sibukela kobani ngobhuti abadala nje abasike sibabona ngaphambilini so awusho ngamaphupho ethu uthi nawe umuntu vele okholula kuye nje ngokwenza endimeni kamaskande ubani qhawe mina ngawusho ukuthi ubhuti engikholela kuyena Tumazi. Iphathazi iphatha lifika madoda. Iphathazi lengosha. Madoda. Hayi ngikhoze kakhulu lapho. Iqhawe gijima eliyagijima kakhulu futhi ngama-hit ama-album njalo nje iphatha lifika lapha lathi ifika nje lavele laphatha ngoba laligijima kakhulu ingoma nje laliletha ulozolo lo-music liletha iy'ngoma ey'hlukahlukile ey'hlabahlosile ama-album wonke ayeshisa ehitha ngingazi lesi ngazi ukuthi iphatha sishonephi kodwa ngathi aliseyilona esilaziyo angeke sikhulume ngalo kabanzi kodwa nje kodwa futhi usho wakho ngiyawuzwa vele ngempela bengafuna ukuthi ngiyigecele mina mhlawumbe ngiqambe lento engiyibonayo engizwayo nami usho wakho mfethu ulele ngingamashi kuyiphathasi ngisho okhuluma ngakhona okhuphuka ngakhona usho wakho vele ulapho qhawe into enhle futhi ukuthi ubukele etweni ubuye usithatha wona ngeyakhe indlela ngowakho ushoni ngelakhe iphibo okusugcuma umhlala ngishokese ukuthi umuntu mfethu umuntu olande sathi nje siza kumaskandi ukhona lesibukela kibo ukuthi hayi ubani
ubani bayasho amaqhawe amakhulu namhlanje omthandeni bayasho ukuthi bona babekholelwa kulokhunjeni laphana kumgqumene. Okhuzani bayasho ukuthi babekholelwa kugcwesa lapha umfoka indidana umfoka lokhunjenini Fondimani. So kuyinto vele nje i-culture kaMaskandi noma futhi ngathi i-culture impilo vele bula lapho uyibukela khona ngoba uzalwa nje uzalwa kakhulu khona ababhuti abadala babona hawu lawo ndodo ugeza kahle noma ugqoka kahle noma ucula kahle kahle. So into enhle leyo ukuthi ukuveza babe ngathi bashoniza ukuthi bakuveze ukuthi hayi umuntu engabukela kuyena ubani nje njengoba namhlanje ngishawa uMaskandi umuntu wangigqugquzela wanginikeza ugqozi nofuqufuqu ukuthi ngize ngiyithathe lento ngiyenze. Into engijabulisayo futhi iphatha siyazibambela isigini kwanawo-ke lokho yikho okwenzayo lokho okuyinto enhle futhi amaqhawe amaningi abakopa nje kuphela iy'ngoma nephimbo lokuningi kodwa engaliqobi nezezo zeqhawe njengoba iqhawe liyazibambela into enhle kakhulu futhi qhawe mina ngithi ungaqhubeka nje uyikhuphuka uyiyenza leyo nto leyo futhi ungabusema lapho njengoba bethu uhambe wagijima laphana ngo-2022 ufika nge-albhamu ubuye wakhipha futhi ngo-2023 noma wabuye wasiphinda i-albhamu noma wabuye washaya ngesingisi. Kusho ukuthi njengoba ngikhipha i-album ngo-2022 ngoba yiyona phela and then ngo-2023 ukuthi la ngikhiphe khona imali yohlweza. Wagijima ngayo imali yohlweza kuyisingisi. Asebenze nje nabanye. Wahamba kwama-feature kanjalo kusebenzeka Phela. Kwase ukuthi 2024 wameqa-ke njengoba sesi-2025 manje. 2024 i-gap ye-stress bekunengqinamba kweziqhawe la kagijimi lapha estudio. Hayi kuyezwakala-ke kusho ukuthi-ke kulo nyaka bethu usithembisani nje njengoba sesikunyaka nje omusha uyaqala nje unyaka uJanuwari manje usithembisani Mkhawula kithi. Lo nyaka ngicabanga ukuthi ngizodelela i-EP izoba ngengoma ezinhlanu lapha around February. Awu madoda kusho ukuthi-ke iDlamlile sithembisa ushuni lo umshuni ogijima kakhulu laphana ushuni omuhle omnandi futhi ozwakala ujulile ngobunandi futhi uyabo nje angifuni uqoma amanga futhi akuye lapho mina ogeja khona ngathi ngoba amanye amaciko aya kubezima ukuthi akwazi ukuqondanisa nokugeja lokho ukuthi ingoma akwazi ukuthi alalelise lisise ukuthi leli qhawe lagijima kanjani ushuni wakho bethu awulala ugeja khona ngifuna ukhuluma amanga yonke indawo uqondanisa nje ngqo kwethu so kusho ukuthi silendo olukhulu nje kulo nyaka ngoFebruary abalaleli bomculo kaMaskandi abalandeli labathandi bomculo kaMaskandi abalandeli nabalaleli bomculo weNdlamlilo ngoFebruary nje kusho ukuthi sebesizwa ulozolo lwento Qhawula kithi kuyabongeka kwethu manje-ke nje njengoba iy'tudio fethu ngiyangizwa iy'tudio lapha ngathi ziyasilimaza lo nyaka fethu usho ukuthi ucabanga ukuthi ugijime kusiphi istudio ngokubona kwakho namhla ufuna ukukhuphula izinga nje. Lo nyaka ngicabanga ukuthi ngizongena lapha kuGasela. Ukugijima ku-GMZ ngala. Siye ngathi inamandla ngokwesiphi hayi kuyosebenza ngempela asethembe futhi ukuthini kuzosilekelela laphana. Sibona ngokunjalo ngokukhethekile kuzonke iy'nkalo futhi lapho kufika kufinyelela khona umsakazo wahamba phambili i-Hip Radio kuhle sekwazi lokho esihlelile kuze laphana eNdlamlilo iyasibikela ukuthi ifike nini endimeni kaMaskandi uthi njengoba sikuvezile ukuthi iqhawe ebukela kilo laphana ubani nje futhi-ke silazi ngani-ke lelo qhawe lele uphatha sifika laphana uphatha semadodawu insizwa ekholelwa kakhulu nje ekubhaleni ebhala futhi ngomlando iyajula liyasizwa ngokubhala nje when it comes to ukubhala ingoma zayo zihlaba ihlosile nje emlandweni nayo ngokufika kwanje njengoba bathiwa ifika nje yahle yaphatha. So ngokunjalo iqhawe iDlamlilo futhi nami ngiyayivuma when it comes to ekubhaleni nanku nje ibhala into ulozolo ekuculeni ecikoza lenkunzi yombhemu kusho ukuthi asilendo lokhulu nje njengoba nanku uyakuqala uFebruary laphana siyayidedela leyo nto noma manje sesizodlala le ngoma bese-ke sayibamba kancane ngophondo ngoba besifuna ukuthi iqhawe lithi ukuzethula nje so soyidedela leyo ngoma leyo ithi gijima laphana oyikhiphe ngo-2023 nje single track so kunjalo nje sidedela laphana emalala emakhaya naziyana ziyakhala ngitholakala ku-073 048 9218 awuphinde qhawe u-073 048 9218 ila tholakala khona ku-WhatsApp-ke nokufona bese kuthi enkundleni zokuxhumana ku-Facebook tholakala epage nathi iDlamlile uthisha wabasakhula iDlamlile uthisha wabasakhula lapho ku-Facebook lapho
then kwa-TikTok, kwa-TikTok Idlamlilo 00 kuphela. Wa-TikTok Idlamlilo 00. Alright-ke lapha ko-YouTube. Ku-YouTube vele uyibhalele ukuthi Idlamlilo. Cabanga ukuthi Kuvele wena ungathi Idlamlilo. Idlamlilo. Hawu, asibonge lapho. I-album yatholakala qawe lapha kulezo zokuxhumana njengabo ku-YouTube kanje nakuma-digital platforms. Iyatholakala. Umuntu ubhala nje Idlamlilo uyayithola. Abhala nje Idlamlilo uyayitholela kumnandi. Asibonge lapho nale single track besidlala ungathi Idlamlilo, isihloko sengoma ithi imali yohlwenza. Uyayithola nje laphana ey'nkundleni zokuxhumana, ngabhala kanjalo nje uyitholela yona ulwazi olwethu laphana uyimamelele, li-subscribe lapho li-like li-viewe yenze yonke loo nto leyo. So ngokunjalo qhawula kithi awuvalelise ngokungakho nje mhlawumbe uyidayisa wena. Ukuthi ngoba ngiyivule ngengoma ngizoyivala. Uthando lwethu lujamalanga lufana nevolcano. Uthando lwethu lujamalanga lufana nevolcano. Uthando lwethu lwisibonelo esihle kulaba abasakhula. Njengelinye laba abafana bezama ukusondela phezulu. Kakhulu usuke ngitholile. Ngicabanga ukuthi uma bengaqhubeka abantu beseka ngisho njengamaciko amancane, nathi sizokwazi ukuthi siqhubeke sibenze umculo omnandi kakhulu. So ngibonga kakhulu President Dom. Asibonge kakhulu qhawula kithi, asibonge nabalaleli emakhaya kuzo zonke iy'ndawo lapho kufike kufinyelele lo mfanekiso ozomqoshwe bukhoma njengoba sisemsakazweni futhi siyabuya siwuqophe uzobutholakala laphana ku-Anomath Media ey'nkundleni zokuxhumana. Li-subscribe, li-viewe, li-like, li-comment futhi libe selishera ngokunjalo kanzakwethu. Njengoba liyasho laphana Idlamlilo iciko lisafika elisafufuza lidinga lina balaleli emakhaya ukuthi lileseke ngokuthi lilalele ukuthi libuye likhomentele, linikeze uthando nje futhi-ke likhomente lapho lokho elikuzwayo likukhomente ukuthi likuzwa umnandi noma liyakusola lapho kumele kuyalekelela ukuthi iciko abantu abalilalelayo bengamane bekhulume kuphela, bangaboni bethule kuphela bezwe into mayimnandi ikhuluma ukuthi imnandi, mayibhede usho ukuthi iyabheda, kwenza ukuthi naye mayesestudio ngokuzayo uyakwazi mayalungise kuphi ngoba malithula kuba nzima ukuthi akhuphulele kuphi, lihlale lithi amaciko lawo akhule kathi nina lehleke ukuthi liwakhulise ngokuthi likhomente. Ukukhomenta kwenu into enkulu ukuthi likhulume i-view ngokubona kwenu ukuthi libona njani, lizwa njani iphimbo lakhe, ingoma zakhe, kuyayigqugquzela leyo nto ukuthi naye aqhubeke phambili. So siyabonga balale emakhaya, siyabonga kuzo zonke iy'nkundla, kuzo zonke iy'ndawo lapho kufika kufinyelele umsakazo wahamba phambili nale into eqoshiwe noma umfanekiso oqoshiwe bukhoma uzotholakala lapha ku-Anomath Media ey'nkundleni zokuxhumana. Siyabonga emakhaya.